Maya payabak po kay kung nga namakiramdam karing radyo at manalbeking kakatamong online live streaming. Pagmasusyan tayo nganing banalamisa para king webis ning kapata Domingo ning pangasubling mebi. King makapasubaling paralan, darawon taya naman iting misa, ang timong pamagsadya para king piyesta ning Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, king darata nga Mayo kalabingatlo. Inkyakatamong kapag masusya ning banal na Eucharistia, panimunan ning Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, kura paroko ning parokya ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, king Villa Julita Subdivision, syudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayong kantangin ni Ingdalit a Pamuklat. Magsaya ka o bayan, a pinili ning Ginoo. Amit tipon-tipon yeni, king banal ng lagyo. Sa lubungan yata ni tanan, o meto sikluban. Purian yat pasalamatan, at tiyubusan tamo. King laguning Papo, ning anak ang po ning banal Espiritu, Amen. may malen kambera ring banal, anib ning pibalye-balye ning Diyos, grasyang pong kapayapan mantabe kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad si Shantala ring kay katamong kasalanan, bata mong maging karapat dapat midaon kaniting banal na Eucharistia. Ginoo pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ginoo ipakit me kay kami ing pakaluluan pong lugod mo. At ibiye mo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katamongan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, king pamibalik mo king sadyaming pangataw, pigkaluban mo king lalong maragul, akarangalan kesa ketang atsyuke kami king kamumulan. Papandatilyan mo kami king lugod mo, at isundo mong antabayanan, ding tinggap mong bayong biye king binyag. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo, king kami itong aning banal espiritu, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libruning dapat taring apostol. Ipablo ang ponding kayang kayabe, biglayagla manibat Pafos, at mirasla Perge, Panfilia. Likwanong Juan Marcos karin, at migbalik ya Jerusalem. Sinulong lang miglakad manibat Perge, at mirasla Antioquia, Pisidia. King Aldo ning Sabath, bintala king sinagoga, at tinagon king pamanyamba. Kaybat ning pamamasang mayakwa king batas, at karing kasulatan daring propeta, ing talapangasiwa king sinagoga, pepas sabi na karela, ing anti kanini. Kapatad, ikatulaming lubos, nung bisa kong magsalitang ditak, banmonye diwa, karing tawong pesitagon. Tinalakadya ipablo, at tinasne ing gamat na, banmanyawad ditak akatahimikan, kaybat migmulayang migsalita. Kabalen kong Israel, at ikayong sablang pagano, ang makitakot king Diyos, pakiramdaman niyo ko. Pinili no ning Diyos ding Israelita, pinili no rin kaya kaming pipunpunan, at gewa nung maragul a bansa, rin kaya kaming kalahi kaniting atilo
kanitang atilo pa, antimong dayuan karin Ehipto. Ing Diyos, dilwal no karin Ehipto, king kapamilatan ning maragul ng upaya, at kilub ning 40 banwa, pibatanong inantabayanan, busal ning disyerto. Linipol yang 7 bansang manukdangan kay Naan, at binyena karing Israelita, ing labwadda, at karela, telan kilub ning 4 aralan, at 50 banwa. Kaybat nanita, dininanong ukum a mineral karela, angga king panawon ng Samuel. At kanitang minyawad lang metong aari, ing Diyos binyene karela, Isaul a anak ng Kis, king tribo ng Benjamin. Iya ing meging arida, ding 40 banwa, kanita lekone, king pangaari Isaul. Ing Diyos tildwaning maging ari i David, at ini ing sinabi ning Diyos tungkol kaya. Ikit ko kang David, a anak ng Hese, tinod ko king lalaking boriko, metong yang lalaking tupad, king sablang borikong iparapat. I Jesus metong yang meging palipi ng aring David, at iya ing gawa ng talapagligtas ning Diyos, king balen ning Israel, antimo ing kayang pengako. Bayo na pigmulan Jesus, ing kayang obra, iwan penaral na, karing sablang memalen ning Israel, ing sukat lang paying gulot, karing karelang kasalanan, at sakala pabinyag. At kanita iwan, malapit na ng ayari, ing kayang misyon, nga nang sinabi karing tao, king pamalakyo, ninuwari ako, aliwa ako itangke kong panenayan, dapot akit yu, datang ya kaybat ko, at ekoman karapat-dapat mga lag, karing sandalyas, asusulod na. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman, uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo matatagyang kalupa ning banwa. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Gewa king ari i David akakong talasuyo, at linyan king banal alaro, kakuyang alalayan, at king kakong kayupayan, pagkaluban king sikanan. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo. Kaya matnube ing lugudkot katapatan, magwagiya king kapilan paman, kanako sabyana, ika ing ipako a Diyos ko, ika ing talapangwalo ko. Parati kong idalit ing lugod ng ekukupas ning Ginoo, para ngalantaya ing maya pabalita. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasyang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. digaya keka o Ginoo. Inyang aos na nobitis Jesus ding alagad na ngana. Ing katatuan sa sabyan ko ke kayo. Ing ipus eya may git king panginwana. At ing tinubod eya may git king mitubod kaya.
balu yo reting bage, at nung nuan kayo, nung tuparan nyo la, para kekongan, ing sasabihan ko, balu ko la, ring ka na kung pinili. Dapat sukat matupad, ing sasabihaning kasulatan, pildak na ako, ning pekanan ko. Ngeni pa, sasabihan ko na, iti kekayungan, ban nung mapalyari na, paniwalan nyo king ako pinya. Ing katutuan sasabihan ko kayo, ing tanggap king nino mang tinubod ko, ako ing tatanggapana, at ing tanggap ka na ako, tanggapan niya naman itang mitubod ka na ako. Ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kekongan. Maya payabak po amo. Happy Easter kayo. Happy Easter po. Ing kakatamong pamamasa, ing ebanghelyo, babalik na katamong pasibayo, king tauling apunan. Anyang kayari nung inos bitis ning Ginoo. Balu tamongan iti metong yang dapat ning kapakumbaban. Uli na ning deng manos bitis ne po, nyang minunang panahon, yang panahon da Jesus, ilaretampe ka mababang diling uri karing ipus. Ne? Kumbaga, ngayon panahon tamo, retang unskilled worker. Kasi, ela pwede king kusina, ela pwede ka rin nung nano-nano, anyapin ing karelang obra rugo, kadatang daring bisita, wasan dala, bitis ding bisita. Uling tandaanan tamo, during their times, ding dalan ning kay enoman sementado. Anyapin ning kay ring tao, marinat labitis. Anya, para they will be welcome. And tandaanan tamo kanta, anyang minunang panahon, potang mamangan la, makakerala. They were actually reclining at table. Kaya importante, lalo na potang talakad siya, lumipat siya karetang lugar. Malinis siya bitis itang tao, kaya beda king lamesa. And it was also a sign of respect. Potang ginritda ka at binasan da ka bitis. Pero Kristo gewa na ini. Ining mapakumbabang dapat ini. At ning kayi iteng metong bage dapat tamong pakalawin. Agyang potang magpakumbaba ka, ning kayi ating pang taong matulake ka. Anyapin sabi ng Jesus nga ng makanyan, ing ka na akong pepakanan, po, pildak na ako. Anyapin ning kayi tandaanan tamo, uli na ning gagawa tamong mayap, uli na ning mapakumbaba tamo, we can already please everybody. Sabi dapin po, you cannot please everybody. Anyapin, if you aim to please everybody, po, you will be frustrated and disappointed. Anyapin po, dapat balutamo, nino ing katamong pamatulan. Nito talaga ing katamong pagsilbihan king bietamo. We become humble not because so that other people will be pleased to us. We become humble because we know God will be pleased with us. And He is the one that we need to actually please in our life. Ya dapat ing lalon tamo king bietamo. May pampamatulan niya ba? Kasi potang nung nino-nino rin kaya katamong lalon, pota ito kinakatamo ning Agus at bandang talwi mi pa dayu tamo kingapong Ginoo. Kaya ba't kadwa balu tamo po sasabihan ng Kristo, balu ko rin ka na akong pinili. No? Ning kay when we feel that we are unappreciated, itang damambalo yung gagawan ko nga mo kay sarili mo. Ning kay makanyan la o bati nga kakit na namo ing mali ko. O kaya ing papansinan da namo itang gusto kay gagawan ko. Ning kay dakal kay katamo, we feel that we are not appreciated for what we do. Or actually, tamo manikwa kitang affirmations. Karing aliwang tao. Apaninayan tamo. Pero yung sasabihan na ni Ngapong Ginoo, the greatest affirmation is knowing that God knows us. And He knows what we do. And in the end, it is He who will be the one to affirm us. Anyapin po,
sana at the end of our lives, we will hear the words that Jesus said, "Well done, good and faithful servant." Ita sana yung meto nga baging dapat tamong lawin. Tamo kakalingwan, balo na katamo ning Ginoo. Balo na inggagawan tamo. God knows what we do in our life and how much we want to please and glorify Him. That is why, sana itatalagay nga tsuking puso tamo. Kasi, ning kayo ding aliwang tao, they might be doing good things, but in the end, their motives are not so good. But the Lord knows what we are doing, and He knows what really motivates us. And finally, katatalyan, nga na pong makanyan kay katamo, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing tanggap king ninumang tinubod ko, ako ing tatanggapana. At ing tanggap kanako, tatanggapan niya naman ing mitubod kanako. Sana itamo mo naman po kakalingwan, we are representatives of the Lord. Itamo, dadala tamo, mo'y sarili tamo, nunay dadala tamo, ing apong Ginoo. Anyapin Kristiyano tamo. Anya sana, in the way we act and in the way we do things, we do not forget that we need to act and do things representing God. And when we are a representative of God, we must show that truly the way we live and we act is according to the teachings of the Lord. Masakit naman po tang masyado yang marayu, itang kekang pamibyebye, ketang represent mo. Bala mo po, pota pong waring doktor ka, sabihan mo kekang pasyente nga mo kaya, o you need to live a healthy lifestyle nga mo makanyan. Eat healthy nga mo. Kaya ba't ayari na nitang consultation, sabihan na kaya ka, o dok, tara librida ka. Pangaras yung ketang restaurant, tuling eat all you can. Itangan unhealthy yung penganan ng doktor. Nanong palagi mong maging reaksyon na nitang pasyente. Iya kaya, makonvince ya. No? Kunwari mo, sabihan na mo, nining doktor, nga nang makanya, eat more green and leafy vegetables. Kaya ba't anyang ilinawin ng pinggan na, anyang kinangway ketang buffet, akit na, purungan meat ang popang matabaing kakanana ng doktor mismo. Ingkutang, will he be credible? Anyapin po, itang credibility tamo as representative of God. Sana, balu tamo. The resurrection of the Lord made us a reflection of His glory. Therefore, we need to live up to the calling of a true Christian. Amen. Kristo ginamit na ing kabilugan ng biyeke tiking yato, king mapakumbabang pamanyapat mayap, ngening atine king ligaya, burinang iarap talangan kaya, ring katamong pamangailangan, banketa, apakibatanala, nga tamong manalangin. Jesus, migwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Jesus, migwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kareng obispo at pari, kumapmula sanang tula king obrarang pastoral, uling potang masampat lang matatanggap, ing Ginoo yang masayang matatanggap, kapamilatanda, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, migwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kareng empleyadong sibil at tapat gaganap king karelang obra, king maralumdum, paratila sana magsaya, uling makasawplan dakal, king ikasulong ning kekatang bansa, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, migawagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para karetang misasakwil kang Kristo, ilelera pa sana ing may mut aketasan, amaralas pa nakapda, kareng marok ng bisyo, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, migwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Para kekatangan,
Maniwala ta sana kareng pangako ng Kristo, ingkam tantamo ing tula, nung mapakumbaba at malugod talang suywan, ding aliwa, ipanalangin taking Ginu. Jesus, bigwagi king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablam makayantabi kaniting kawarasan. Ring kapagnasan na paralada ring kakatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming. Karing miyayaliwang programa ng kakatamong radyo at ring makapasubali ng kapagnasan ng radyo ng kakatamong Arkidiocese at ring kapagnasan da ring Magnobena King Nuestra Señora del Rosario ning Fatima, King makanya muna mamparalan, iabetayat ganakan, ingaldo ng kebaitan Alfredo Clarin, at ing malalagwa ng kapaldanan Brother Pat Ahos, at iuli no sana king kaya ng maligaya, ring kapatad tamo mayango na biye, lalong-lalo na Yolanda David at Francisco David. Ipanalangin tala, King Ginu. Jesus, king kamatayan, pakiramdaman mo kami. Ginong Jesus, adwan mong ibaliktad mila ring tradisyonal na papel. Kalingwan mi ing panginwan kami at maging talasuyo. Ituro mo king itiya ing bukod adalan pa ing turo king tunay ligaya. Ipagkalob mong atanggap mi ing katutuan king aldoldo ming pamibyebye. Ika ing mag-ari manggaman king alang-angga. Amen. Dalita mo po para karing pamagsadya kareng ain. Mano kami ng kabilian, dingke kami daralanan, imbukod mong kapagnasan, ke kalasang ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabyedaya mo, ay nanin ke kang balayang, ay ni kamo Gino, ang paligayan, ay ni kamo Gino, ang Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong daon matanggap harapaning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tagapan ni sana ning Ginu iting daong karenggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligayan nin lagyuna, king kasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. Oy, paming milalang tanggapan mo reting kaya kaming panalangin at ayin. Gawan mo keng karapat dapat karing sakramento ning kaya kang lugod, kapamilatana ning pagkalub mong kapatawaran kaya kami. Itiadwan mi, kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin, Itasyo ring puso. makatas na laking Ginu. Pasalamatan tayong ginung kaya katamong Diyos. Iti karapat dapat ang pom matulid. Tunepin karapat dapat tampong matulid din puryan hampong pasalamatan daka kapilan man hampong numan ka rin o Gino. Lalong-lalo na kaniting kayalduan ay Kristo yung Paskwa mimiyain niya. Ampat yung tunay korderong milalako king kasalanan ning yato. At king pangamatyan na king krus, linupid na yung kamatayan mi. At impaman yublina namang mebye, siblina yung biyemi. Ulinitap, kambering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming ligaya mo, alangtok ng ngaming ening pupuri. Diyos ning upaya, mi
daratan king lagyo ding Ginoo sana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay pagparalampumi. Itugtog ming espiritu mo ang timong titi pangambun kareting ayin mi. Ban mi pabanalan lahat para kaya kami magawalang katawan ng pongdaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambing mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw nin Biena, kimpamaylas ang pong kamatayan. Kinwaning tinape. Pepasalamata na kampong pinuri, piraso ning tinape, tinmang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikayo nga at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ni nga punan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang ning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Huanan yeti. Iko nga at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Indaya ning bayo ang pong alanganggang tipan. Ami bubo para kay kayong pong para kaling sablang tao. Banketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yeti. King pamigaga na kayo kanako. Maulaing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo meteor, Cristo mebeyor, Cristo mabeyor. Inyang inigaganakan mi mapamakalulungi paing kamatayan ng pupampaman yubli ng mebye. Daraw mi ake kay ting tinape ning bie ang pupaing kalis ting kaligtasan. Dahil min pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang, daala ka darapan mo ang pong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang ting metong ning banal espiritu. Ganakad mi away paing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco a Papa mi, Florentino a obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ang po pa rin sablang pari ang pong diakono at ning sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakad mula naman din kapatad ming minuna ng pepay nawa king pihong kapanayan ning pamanyubling me. Idala mo lahat ning sablang miyango na bie king pakalulu mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluman mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose, ing esposo na. Kambera rin man mga apostol. Kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel. Ampo pa rin sablang banal. Ami biyebye kalugod-lugod ke kakekabaning panahon. Apuryan ang po nga paligayan da kasana. Kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenang pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, oy panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Ingig pa ampoing ginuta mong Jesus, pigkalam ni kekataming espiritu, kambening kapanaligan ng pong kalayan dading anak, agnanag ng tamong ening manalangin. Isang
Abos mo kami, king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bahan king kaso paning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan. At may kabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Habang paninayan ng pumpag sa dyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Uling keka ingkerian at ingkayupayan ng ponindigaya manggaman king anananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ni kaya kaming kasalanan, na ipansinan ming kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pumpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Kang Kristong ginawa kay katamongan ng tibong mikakapatad, kapamilataning krus na. Pugayan tayong metong at metong kintandaning pamikasut tampong kapayapan. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Ikaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Pakaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan ninyan mo. Ibigay mo kay kaming kapayapan, ibigay mo kay kaming kapayapan. Nyoring banal ng kalam ning Diyos, para king banal a kapulungan na, lumapit kayo bantang gapan niya, kambening kapurian ng pong kapasalamatan. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat iyag kasme nga mano mo kumayap na ako. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kanyang gaway walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo
para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal na paralan, abayan da kayo ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan ng sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era katanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming miglalang, tanggapan mo reting ke kaming panalangin at ayin, at gawan mo king karapat dapat king sakramento ning ke kang lugod, kapamilatanan ning pamagkalub mong kapatawaran ke kami. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimorin. At bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos, singing pa. Poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Umay na kayo king kapayapan, paligayan tayong ginuking biyeta mo. Salamat, King Dios.